on bil weekend hon en campaign na vegun chibai tu ne ai holim pidi ngoi hi le gam sunga dinga na sek dang dai le emi te la asem to mama te la khat how khomang how kip ama hi le hospice chaplain chmai wa wai kha igam media ding khat ve sang na hi dinga wai kha ma self introduction nei sangal dinga hello ma welcome to the show Jinka pa mang ki paum pe pa nahi pe Kila India ko na hi Jinka idea no adia zan pungi zar ham cho hi to hai 11 ling de ta hi okay viewers so hin hospice chaplain pi ham jong za kha lo di hin chi chuna sei masang nang self introduction hum ki bole lan aban te le hospice chaplain pi ham hospice care ki pi ham aban le philosophy jong pi ham nei sei pi thingal mai dem mang ke hi na sei ma bangin kamin chu hau khumanga hin ka pumin chu thang ko hau khumanga hi na hormone sabung sa ako ana cheng a hi en Indian Army Assam Regiment ana pangin chi jawa chu retirement jawa chu hong settle hin holanga lam kami ma ka hi na mark eti pen chai le hilanga de hil ana kana to la ya chu ministry kana involve wa chu ei pau ei mi mena sei te lo je wa chu das kang chi pe hen na hospice chaplain iti hi hilangama hi hospital ko na hilo le adam lo chu adam do jok to loading ilanga adam do jok to loading a hin po hilo le hospital a jong mi athidanom theya hilo le inlanga thidinga hin po ting le doctor physician ni and 6 months or less bodam de hitai ki phanol le hospice care ahin ko hin hospice care chun doctor khat to medical doctor khat to nurse khat to medical social worker khat to home health aid as theng le ding azan le ding khat ahin ko in hi chi a spiritual care side na chu hospice chaplain ke kong hi na is a team chun patient to like caregiver ho I insung mi te athi to ka chule athi zo jong le bereavement ati na thamon na lumon na hi chong chu kum khat ta bang ka vet college na la hin I insung mi te thamon na dinga chu hi chi ti ma chu hospice chaplain chu spiritual care lang deu na holistic care chu hin hi yong le hospice chaplain chu spiritual care thagawa perspective iti dam na lumon na kilumon smooth transitioning iti na hichu quality of life ahi in pain management to nurse holang in a bolo hin chule social work lang chun iti hama resources community ana hicha resource mo cha hin poilu no wa hicha team chun patient chu adam lo pa chu hoita ta na smooth transition om thin dinga chu to chu ho ta san do la chu thi chum do hin na imun ati hin bible nin do it is smooth transitioning chu it is vehicle tu chu ka hi na lang khana ga sei dinga chu ki ho rule chu lang khana ke al ho to ka hi na in lang ga sei dinga a hi wang chun hilanga atum be a e ho langa khalo hi ji chun hospice ti chu mi thiding adam lo zo lo ding ina hung khinom ina beinum ho chu ahung pha na hi le hospitalism le nursing home as na ilanga nursing home idea on lo nursing home as ahung pha le ki ho hospice ho chun na agency chun ka boi pi ana smooth transitioning chu hiji om theina ringa chu intervention chom jo kan stay ho feel ho ko na chuna in sumi ga ke thu pi ti hina chom nam the pe na sei dik so he chu
very interesting, very unique ahin mi him khap doctor ten athidina hitai chan na hindi he ti te lein i chi the greatest reality hin ko hi reality lien pen hidinga ka hin cha da hin na mi zo se hi koi ma chai thidinga ke prepare lo din mi khat na thi di tai chi chan na dam di he ti te lungel wa ipiham the biggest question chi ho ta bang mi thiding ho chu year in and year out sort ta na bet kol hi no kisan depressed na hi zero ham amasan first question chu in dong ma sa in lang what is the biggest question they have ipiham how do they take it with the reality chi hi hin khota ta hung ki patna he thi kon te le hin he chi chu thu do thei ta hin na ami ai lo la family background ai lo la faith background jong a po na ki ho ko ma he a hung ting ola hi le ka sei he kha chuma palliative care ki khat jong min kai hospice chaplain ki hilo palliative care jong kamo po hin na palliative care chu dam do thei ding din mo na to a hospital ga chi bang na khat cancer am ni bang chu hi stay sa hung ki panwa hin a hi le zendam thailo de hi pa le ki ho ko ma hung hin hospice care ang lu lawang chun doctor physician ni in 6 months or less nani ta ya ti hin na hi chi wang chu ti se ya terminal mong a hi ta na hi a chu a stage adam mo a ku na jam hung ki prepare hi tan palliative care hung wa jong a het no hi tan dam le dam lo ding chu na chile hospice ang lu no wa chu I chan ge ham khat chu hi chi dam le dam do loading tu a chu hung boi pan hi tan hi a chu reaction chu ja chum au min na abang chu denial au min na denial tam ta au min realistic hilo na kadam kit nga hi ai lo le ka kenga ka wa do thei kit nga hi ka chi le thei ding ti expectation ni tam ta jam au min na unrealistic expectation ni tam ta jam au min hi cho yong chu bui pi ki bui pi he na nurse au min social worker au min chule chaplain ko mo hin hi ke ho in reality a face thing a chu prepare ka bol he na chule ke malung gel banga ka pui hilowa adam mo no adam mo pa ama khusa da na chuna ama so ki tham ti taw te na to a prepare hilo jong le all am space ke pi ana all a ta chu ki hin pui a hi en hang pia chu hi chu amoho a patient dung ju ya already nai lo ho chu phat ki pe ana ita ju ki bol hi zon hin sei pen chu day in day out a hi caregiver ho jong exhaust hi na in sum mi jong chule aboi pi ki ho jong exo statistic na sei dung ju ya chu hospice chaplain ho hi kum thum kal pangzo lo chu akati intensity chuna thina death and dying ki boi pi na suna jana patient ho ki boi pi na family ho ki boi pi abang hi a patient ki hilowa na caregiver ki ta hoten a insum mi zo unrealistic ma yeng na hi achu abuya boi ma yeng amho thang pi a hi amho zo ki boi pi adam lo nu adam lo pan but anna dung ju ya chu okay wang hi a hi thailo a hi tai ti kha chu acceptance on me na insum mi te en accept bol thailo jang din mun tam ta amin a ha sat na chu tam ta amin na a hi wa nga chu ai se pen chu ke chu spiritual care la nga ka hi en faith ta san nei ho to ta san nei lo ho ti ta te na chu le ta san a yang chu buddhist lo yam hindu islam lo amin na ai lo le dang jong amin hi chu reaction wang chu chu ma hin a hin la ke chun ka boi pi chu e ho faith Christian Hawkiu a hi point miu si care hong hi pa hin na reaction chu za chum a hi en hi chi pa chu amoho prepared dung ju ya chu ki pui he ti chu ka ga sei no me ma hang pi a hi patient ho nang hi athi ding pha ro he ru ta chu lifespan na terminal athi te di hom ta ipiam biggest question thi te le pitium di ham a hi lo le ipiam a biggest question chu le asuma pai ho boy pi va ma in ko te boy pi va ma hi lo thi tium di ham ipiam hang pia alung what is the pertaining question in your mind along thimwai question len pen chu pi hang pia na muam nang experience na ko na
tua ho zo si chu hi na finance lang chu social worker na boi pin chu la impending the symptom management hin pain management hin na ti chu ti za pen chu tua zong in langa yung isei chu la thi no mi ti chu na ama ai mu in na lo be na ti chu ke ho comfort care hin na he chi pa chu quality of life chu ka aim ka goal ti de ta na ke ho chaplain intervention a thu pi pen chu pi ham itia ya hi le ke ge lai ka hin ho hi pathin ni pe ka hin ho hi ama de banga ka man hina na al na hin ho chu na jina cha en lang hi jong le nang man pathin in purpose na pe chu na fulfill zo nai ti khatwang hina hi affirmation ti na hi chiwang hi a theite nga in hin ho he na hi a chu hi chipa a hi ke ho in live review of the na a hin kusunga ato do abol do zia cha ding ai le nampi ai community a contribution abol ho zo si chu pa review ki bol pe hin ho chu alang khan ata sa hin ho chu chi ding mong hin beiding mong hin la partner nei sung hin na pathin in na pe na talan hi an lang na bol the no zo si hi in sunga ding in jong thilpha na bolin kusung veng sung nam sunga yung thilpha na bol ti hi angai num pen win ka he na ma hi chi affirmation hi ken ka ha bol pen hin hi chi pa wang hi tu en e ho langa zo i ha bol ding i ha sei ding win ka ging cha na ming khat pathina hin sim ki te khat chun ha hin lang ha lo hi jong le nei hen nei lo hi jong le na a hin lai sung si thil bol ho ma zo si chu a farm ngai jing e ti pa chu ke man kazil chu le ka sei jing til khan he ti chu kan sei no in lang chuna se ai le idam lai tin hospital ai ve di jong lo dam doi man to di jong lo I thi zo te la kap ding tama tam idam lai ala thil pha bol koi ma chan sei ji lo a thi nong te la han khu chunga ha se ya ki sei sai go to ipiham mi thi hi celebrate ham ka pon na chilahin interesting question ni kan do no ma aumin mi hau sa ho hi thi di ki ha it zawam khat ani na hin this is not fair na chiwang hi ai thei po God is not fair with me ti tabang rebellious idea hi lo le izowa chu acceptance sum thelo ti hoi tam thuam pitiang chi chu a umma ma na tun jong pathin how nang le ei jong he tu in thina impending that situation chun ki le acceptance by part hi line de ka ti so ei jong na tu ami ki boi pi jinga hi wangen he chu a stays dan in ka he en na hi chun mi u se he he stays a chu chi in kala en hin la abang atam zo chu he stays wang he stays chun dan in na he pa chu tam tai na nei na hi le he wang se ta a hi en he stays a kuna hung do zo lo a thiden ho chu na alo guilt alo shame ti ham ana bol do ho ji chun pathin in ei ngai lu pun te pathin de ki hi pun te ti gel zong mi tam ta men na chule abang chu mang boi pi ken ka sa ka line up pi khat wang chu spiritual care reject hin bol ho na chu ei ma in ga ki vil thei ta lo hi je in am ho condition chu ka het pun hi ho am ho wang chu pu nan am ma yeng na a hi wang to na sei pen chu hi chi wang chu stay so sen pathin ho hita hen lang ho lo hita jong abang chu ke intervene ken ka ga visit te nga le hi station na ki chai jong ta na thagu akiti wanga chu jingle thaya thi yong tamai na ma hap ta khat hap ta ni a thi yong kum khat kum ni chan jong hospice care hum jong men na a thang pia wang chu hi chu to na in question do pen pa chu hi chu stays khana te hin na acceptance I do le hi ala lunghan iti dam fair point is na this is unfair ti pa chu jing a hin na ai la ken nang la ken hospice ken thupi pena ka gel chu perspective hin na mindset iti da perspective it change thea hele spiritual perspective at evet thea hiya hele chun hi change na ding chu hin na hi intervention at visit dinga open hiwa in sunga hanwa ei ga chi theila chun hi pa chu explain ki bol thein na am ho ke lo jang caregiver ho jang ki ho lim pi thein na
spiritual ke reject ahin bol khap lawang chun hichi wang chu pu nan omen na hichi thu chu ke sei pi thei ta lo hin athi ni chanwa amol pathin ke ka chu alo le ngai dam na pathina ko na alo le pathin angai danu le pathin alumuna na di ta nei nam ti chu ake he pha lo ji ni chu ka pu na len pen kha interesting subject mama hin emila hi ki ha za kha nai lo hi na nga case study ground reality om nei je ni mi hem khat ahung thi di teng le hin faith itaba poimo am gin na nei ho na nei ho na pathin ging cha ho hat je am acceptance nei zo dom ai lo le mi koi tabang pathin ging cha lo ho chu desperation sang zo am chi pi ham na mu dan ke mu da na he mi abang he ai no ko sunga dan le mol jong hin suke tam ta jong me na hi chi ho ding chun abang in hi chi ho ta bang ding wang chun thi hi ha sa ka ti chu fear ti za ki cha na yong anei wen na abang chun share ngam lo jong amen ken ka patient ho abang bang hi google vela ka ve ji ya hele dan di lo na chon na ya chu police and a hol jing ai lo le court ana ka yo a thi chan wa yong na athu ki sei theng lo ti ho ta bang wang hin thi ha sa khat ni na unfortunate ta yong kamu en ai no bible tung ju ya chu ivet na hi le chen thi ki ti chu hilanga sei ding a vacation ta bang hi na im na munu leisi ki ti mun det hello he ti so na vacation a ki chi vacation a chi an idea chu this is not home so na ki le ki ding in chi ki ding ga ti so na pathina sim no lo so hi tin la hi cha ha sat na gan theina itu ho lo se yang amo atwa a patient ho in storms of fire na ha sat na buina tu ho nat gim athu le ho zo se hi alang khana Hichi hozo situation, hichi circumstance situation, it enriches the experience of heaven. Tite so na katichu mutima mule khova etiki het ninga. Na khova achu mjinga hele mutimi etiki het ninga. He achu tunia hi leisi na hasan na itu hozo se hin pathin phat na pathin hoina jo achu asulin enlarge abo hichi perspective chuna Bible aki muso ke na. He achu mi khana na say na chen we are not human beings ati so na agent ta sa phel wo hing ka hin ala hi iti so na as we are not human beings with spiritual experience we are spiritual beings at the core na asung lai gila hi spiritual being blessed with human experience iti thing and jinachani human experience na tunin jong loi le goal ai lo le tunia ta sa thiem vet na lang hen lang ai le goal si hen lang pi jong le hon community ai bolo zo si human experience ahi wanga cho ata pa chu we are spiritual beings at the core ahi is in his perspectives in ya that means we have so many things to look forward to na thagao chu thilo hi chen na hichi ta sa abe te nga yong le hingjing tun so na hingjing hi ji a chu hichi perspective chu min anei a hi le ta san cha te ta na ta san ti chu kimu thelo unseen hi chu na bible na say ya chu the seen and unseen the seen ti pa to min na mu the so temporal ha ti so na the unseen eternal everlasting ha ti hichi pa chu focus a hi le hichi transition kan ti kan man jing yo thi ta lo chu na hichi a ko na transition hi smooth transitioning to spiritual perspective a kon an on thing hichi a chu mi chu kati chu ai ma Christian faith ke hilowa Muslim hen lang ai lo le Buddhist hen lang Hindu faith he yong amon karma ti yong ani so na tun ki thi yong le thi hoiding ki ti chu amon am gelo so na pha thil pha bolding kutia le next live a chu leng ham khat le na am dan khat chu a ki hichi ji a chu thi hoiding ti pa chu mo tu ma hi ye chun hichi spiritual person adi lo wang chu chu ma hi na la go lo chu tu a ka hi
kan nat hi alo kadam lo na hi ai lo le kum tamji ham ya kadam lo na hi hoi ta kai ka bola thi hoi thi pha ka thia le next slide le chen a hoi zo a phazo mi hinga ka hong pen ni ati pen wi yang chana hi chi yong chu spiritual believer hi ye chun hi chi spirituality iti pena them khat ki bul phu foundation nei ho chana ku ping them khat num je men ka he na khuti lo wa hi le chun hung ki penga an ha sat gan te ki thua tua chiding iga hela the purpose be ta bang hi je chun na faith ta san nei lo hoding chun end of life hi ki mai tu pi dan am hon meditation ham lo le intellectual through a process chu thu chu min in la hang pi na ta san na nei ho ho chu hang pi in bui pi num je me ki my experience ma Christianity with theology dung zo the dead in Christ shall rise, this mortality will turn into immortality. Loading hin, it's like a sleep. Di hoi hamon na tam tao min Christian bo se na hamon loading hin. Mi khanin pathian agin chal lo te le cho ko ma hi a reality ipiham na assurance iti lungnop na smooth transitioning na ti na chu iti na pi ta ma ho de ipi sei the tam le hi chi pen hi man Buddhist philosophy ya ho yen na amo hi chanting yang anewin chule adang meditation yang anewin chula mo focus pen jong hi jo ai sei banga goodness ai lo le imayo si ahoy apart quality yo si chu through chanting hita the meditation hita the intellectual chu ha explore discoverable hi na hi a chu ken hi chilaya ka sei pen chu amona theory a sei tho the principles of truth depend on goodness it ho value hoi ho zo si chu til pa til hoi chu na hi chu amo ho discipline dung lu ya chu a good no til a golo hin na til hoi til pata enjong ki good ma chu na christian chu til a hoi apa thuta agin umiti ho lu si chu ki boi pi hin ya chu ken mo ka ho pi te nga hin le hi chu chu hing mi hing intellectual discipline jo si a chu bol thei na good na mu thei yong chu na e ho sang a jong lang khat na discipline jo na taw na ajong hat jo le khasim ai lo le discipline jo a hoi hin a bol hat jo hi na hi chi a common ground pen chuna ken hi chu focus a kan ei jing hin ya chu kaloi ngai pen ti le patient la ka visit mun pen no hi buddhist so na hi ji so na en jong mo ko na kilan amo e a ko na learn hin ai wanga ati hi na khat chu pi ha metial e ho wa chu relational so na tunin trinity ti pen jong pa pathin cha pa pathin lagaw pathin iti yang hi relationship so na relation hiya amo chun athuma chu na to ho me ya chu pathin to ei ki ka yang hi relationship so na pathin cha te isa ta re ati actually zo I say pen chu you are goodness and jo quality hoi ho zo si chu a believe chu mi hin hi chu na Yesu Christa hi chu ya chu ama leisi na hunga na incarnation mi hinga hunga chule thu na alo tu a I thu ho thi na mi helon na tu pandemic lai he na chung chu ka introduction chung ka sei no men tu a hi boi na ta I tu he thi na man na ta I tu he na ye chu lung hem pi lung na ma jing in langa ho ya ka sei bang in comfort care hin ke ya pa in langa thu hin ja mi tam ta boya na kijan zo lo iti ding ham ki boi pi zo lo ta comfort care nei lo ai lo la to ki han symptom management nei lo pain management nei lo thi ho chi ga la line ma ying a hin la hi chu chung na chun jo ka sei bang chun na Yesu Christan hi cho lo se cho athu lo ge cho na hi chi pathin mi hing a hung so cho mystery cho nang la ken he zo lo ding ya ai wanga I hit thei pen chu nam relatable thei chana tunia hi thi na man nei tua hi yong le ha sat na nei lo chaga ti ho zo siang hi aman na experience aman relate
ตัวเนี่ยไอ้มันอามาตัว relatable ที่ส่วนน่ะอันนั้นตัวหิตาเจนอามันอาสัตอาตัวหิตาเจนน่ะอามา theory ไม่อะให้โลน่ะ principle ไม่ให้โล goodness and truth ทำก็ holding ให้โลไอ้ว่างอาจจะมีเหตุที่ส่วนน่ะนั่งเล็กเกี่ยงตัวเนี่ยน่ะนั่งna vision ho lang pi jong na share ho se ken ka pu pi je nam tel mi him ka chan khom pi mi him na hi a chu yesu krista yang hi mi him a hung pathin hi ai wa mi him tu ding yo se hung to a dunia hi dunia nang lakin i thu num lo pen ti tin na hilai gama saying de a chu na dignity ki chu min a thu pi ge la hen na dunia ma cross humiliation de ta te min ita banga chu a bol gen thea china hung tu chu keding ji e na kitchen pha chu hung tu thea hele hi relationship hi relatable theina pa chu na hi pa chu thu pi ka sa in hi chu aki he na hung hi kha in na ai wanga midang hodang zo sin jong avet nu le agial sang chu zo ai sei ho zo si chu na thil hoi a pha iti ho zo si chu agial ni a chu buddhist to jong amo philosophy tong AI yung akihi na umlo akihi na chu piam te zo ka sei bunga so na AI ti pen chu relatable the relationship na through a chu ahin amo a chu tem the intellectual discipline through a it is say da ha amo hon sam na peace ti ta de na attainable the wa kijing chaw hin na hi jong hi hin ken jong langa buddhist mong ja nam khat loi le wulen kan hin na ei sa nga chu chi na thek na chu na a hoi a phat na pha ai wang an nang laki ham phat na chi pi ham mi ti a hele relationship through ana bol thei hi chun hi chi ka pa chu hi chi lai ka chu common tam ta share ni je chun amoho ga ki wo pi le amoho ga til ho jong anu min en jong jil do tam ta akini na amoho jong aya ko na jil do tam ta ane na hi chi pa chu anu na ketile en jong a chaina hi a hele nang le ke iki na hon chu pi ham iti a relationship person hin ken kangai sang ina na nga chu principle true value hin na iji pa bo chen hin la anytime na tu abang yesu krista hu hing pu na kisan no ma le na thi mai feel free to do so na iji pa chu ken ka sei the na hi le iji ji a chu dunia hi hospice hi to ha le jong le na min thi ko ni lum ko ni jong la pathina hin ki mwa la chen hi chi pa za la chu kichi tun na ke tong tun hi ti chu do ana sei chu sad dan chu zo le ne khat chi technical thil chu lu di tin to kan do nom na lai khat chu mi khat terminal disease ane ya dam zo ta lo ding ti le chi smooth transition na tin a hi lo le medical help azong na salwa tho ding ti hi advanced country a nei jin adana omin mi khat cancer ve hagup te na thi die ki ti le suicidal tendency nei bam number 1 number 2 cancer na a hi lo agonizing death nat tho puma lung hangsa struggle sa thi tam ta omin chilai hi american system a hi ipti mi kharin na ta tho le dam doi pe a nok ta imut samai ki chai samai ti hoi thoam chi te ni hi sangle chin ka de first a chu suicidal tendency umam number 2 na sa bal be se ho hi insumi te to ke ho to a ama hi ki tol samai tai te ta dam doi hat pi ti ho thei thoam hi chi pen chu lo omen na mang ke ho in hospice philosophy to ki tu poi te ke on kana no hin ai wa new jersey a hi state law omen koi ham khat chu sita bang chu abol no ma ama kati chu process agan sa no ma ti te na thiding chu la hita na a hi le active process om sa oven aman abol thei pen chu ama in suya kai theina lai na ama will exercise abol theina lai kati chu ama unconscious a hinung ting lewang ti khat amen chi chu ke philosophy le aim bible at ke tu isa lo ji wang chen hin la he chi pen cha bol no mo wa ya le ken jong ka patient or ka tun ma am ta pon a u nu chen ta so bo la na chi chu suya kai the ya doctor ho ko ma proof of bol the ya le lo zo kila ana
iti ha ichi thipa chu hesen ti ta tin na au ai khat the ichi khat chu lo omen state jo se awanga hi poen New Jersey achen ichi lo khat chu na khatna na hin do pen chu hi le ke ho pen a chu jo ai sei banga quality of life hi na atam zo a chu cancer hi ta and terminal hi het partner chu tu ni in treatment aggressive treatment a kit in hospice hi among mi jo se hi 6 months api wang wa chu 6 months wa jung damu hi ana ya chu doctor ho in hospice a hungu hi aggressive treatment ke dam theina ding in treatment bolta pungi ti ho chu hospice a hungu ya amo lungela in hel ki wa tuni in treatment lucky ning at you chun hospice a kona na a revocable ki no na history ya hichika a chu ke hon ka boi bi pen su pem iti a hile pain management chu phatata ki bol hin na men luzan zat no min hichos ki boi pin chule massage sam kan even massage therapy sam kan even chule music therapy sam kan even na hicho yu si chu ti ma chu na ka to home hen hichi patient comfortable hi thein ding a chu chule spiritual care pa perspective pa chu ka hin chi na hicho chong ki khana ya hile a goal pa chu tam zo a hi achieve hi na chule mi chu approach ai sei bang chun hit banga lung ha nga ai lo ki tom om zo nga hile ki ho team intervention ki hichi through chun hicho yu si chu dissolve hi the ti bang chuna suicidal tendency nei bang hichi bang chu caregiver ho thamkat observe ka bolen na tangai ta athia hile ke yong ki ka hin yam ti ho omen na hichi chu boina khat ka tu no jong omen ya chu langa hai ko hem khanen ke ka ki su kha no me lo le suicide ka hi de tai tial police ki call hai na chi chu iza a le police call te te ngai na dang dung zu ya chu then aman angai cham help or social worker ta lang counselor ho yam hi yong le ahin solwa abui ki bui pi hai na hichi chu caregiver ho family ho khatani na sei na hichi pang chalang khana grieving process a hikin in bereavement process in aum kin na ke observe da na wang su in sum mi te ho reaction khatlani kamu chu suicidal tendencies zo a chu pain management na ti te le for example mi khat patient a chu cancer hitale a cancer dam doi hilowa itabang pain management na piam dam doi heart le alung nok thina ding ipp na piwam chu legal tamta amen na morphine ho zong zat thum zat li amen na to akania ki simpen morphine he na chule a khuti kina morphine a hi kile education training ki pikin side effect om kin constipation om kin ni song ti deal ding ham na ti amen morphine chu ka khat se ani wa aphat lo wa hele a quantity ham alo le a frequency ti ta te na pung ma khai pung ke khat na hi chi a chu ki piki na chule lo dang abang chu allergic reaction om kin na hi chong chu patata ki ve a ki pe hin hi chi abang hi in sumite hen morphine ham ba ki pe de phat le unconscious da bang hi de phat de ti nom lo lo jong na hi chang chu process a lucky ni phat a lucky ni na ai ans ke on explain ka bolwa hi chi hi pain management hi en hi chi ane wa hi le ha sat thulal tim talona eilanga chu chulana thulal la ami kap la ma wa thiam omen chi chu pu na omen ke o wan chu commission pen chu chu hin na physical aspect chun ami chu na lo hela nom ta imuta banga na transition hi chu ka go lo hin abang chu lo the de nga yin hi cho chu phat jong ni khat ni yong ala en na sang pia wang chu goal accomplish goal achieve ke bol jawe ke my experience them jawe a patient perspective akona na satai seitai no ho caretaker ho na perspective is in a say japtan hospice ministry ai koi macha kum thum kalwal survive zo at home le na ti cha nana to wi ka vedai le
hospital ai ho lang ho het thei dinga hospital morg mi thi ho khoi le ding tabang thin dan khat in cho lom level hi si zong le phat si a mi thi ding mi be dong ho la ka jing chu no ho zong chu depressing thawam iti taxing am chi mi ho iti survive am nang what keeps you going very strong despite kum thum mi survive lo nu nang na survive na la hi na experience nei sei pe thei dem Chichu til question do thei ta hin na mit hi dead and dying la ki ha hin na ki leng a hin mo ata bang ang ki bui pi hin mi am thi pha le kyon nurse on pronounce ka bol so na a thimong e ti kha chuna a ha ya be ta wa nga chu doctor in a sign ki ni so a chi pa le ke yam ka ga chi ji this is a postmortem care tiu hona chi khu nurse in a bolin ala bang chu in sung mi in a bol zong omen na in sunga iti ha nurse ani kha a medical line a no mo chen kanu ka pa hi je en ken a chai na ding en bol nge ti am na ai le nurse on ga bol pa le ke ga lu pa la ken ka bol ji jo cho chen mi thi ke so ti hona ya cho humbling ma hin pasal khat bom ji ga so ma am dan chuna hi a chuna lang khana humbling ma in hi cho jo si cha ki bolen a hin la hi chilanga what keeps me going it depend hi yo I say banga chu na pathin haulo ne hi khajong le ai man hope ki pe the na leise chunga a hin lai sungen thil phalo tam ta an bol jong le good news ti pa na ki pa na thu pa ha chang pa ki pa na thu pa ti ai pa wa ha chang pa ki pa na thu pa pen chu khanin ka chon se alo yesu krista ka dinga thi atia hi le iza thil phalo na bol jong le ki pa na thu pa hi dan chuna welcome cho pathin lenga man chuna hichipa opportunity pe theya ji chun na ala abang khat hi kein minister ka hi la alo le la ka sa lai ta le ahin khu be jong om na ya chu mun thing hi ka ti se ke din na mun hi na pathin in thagaw ase mihing thagaw ape alo ma thagaw mihi ma koi pen pa ahin la ding dol ahin la ding kon sa alo ahin la ding phat lai ta ke hilaya ding theya witness ka thei chu katia la ke ading as privilege honor dan in ka lai na ye chun ni chu real life it's na ma yo I boi no he pem de le in lang jong hi tan tin tu la ya he a hoi a pha tv mo jo se he chu real life am tia in a gel kha le hello chu na real life ta chu mi hing a ping ki kha chu thiding chu na ha sat boi na tu ding chu na hin khwa jong ha sat boi na tu a hele a pha zo a hoi zo na ki train the ya chu ai wa nga chu end of life chu hung hi tho na pathina te pi kha pe chung ni tho ya chu hi chi reality a chu yu ma hi ya le a bible jong a say na gol no ham ki pan ham sa nga chu thina man na chu a phazoi ati chu a phazoi ti pa chu a thinu thi pa ding hi lo a e ding chu na chu real life hi ta je chun ke jong ka hin ho hi bi ham in sunga ka cha te ringa mi pa pha mi nu pa ka hi theina ding alo ka hin ho jong hi ke jong kum za khat hing ding hi jong la ken ka do jis ka patient kum za khat hi sawam how long is 100 years ka tile yesterday ta bang he chu na jam hi be to bang he chu ya en jong hin ko phat chon khat ka nei hi itik ka man ding ham na thiwang thilo ding ka hi ki chu na thagaw mi ka hi jen ai la ta sa ka dam na lai je hin ka hin ko ka pha no hi itik ka man ding ham ka in sung mi ai lo le ka gam sung ka nam sung ti ta ti tu na e ho phachum dinga ka man the ding hina ti pa cho hi chi challenge ti ta ten hi chi ki gial do na hi chi ki gial tha na pa chu jing jing cho na mi thi ko ma ale hi chi lai mo na e ma chu ima ka ti pu ti a khung do na chu do chu ai wa nga chu na he a chu thil phazo thil hoi zo bol the dinga ki gial tha na in ya hi a hi la chun hichipas tinga la chin hin khuman alre ki pa na grateful thankful heart na thanksgiving hichipas perspective hin intentional ta bol nga hin ke tunin kadamin ke ka hai tin la hin dunia hi mi adinga
phát thầy cuốn na mi khát nên tham muốn anh ấy thấy đi người nam cái hình của hi chỉ ba chỗ cái là cái challenge cái ball thế này lệ chỉ hi chỉ bên gì ta hi it say đi ha exhausting hi giống lệ na tu ai chỉ lê thế hình của chỉ ba chỗ perspective in aking ngay cái tin chỉ perspective so này chính gì nga làm cái gì vậy tu chân ai phát hiện mà bui na ra là na ding thấy cái chỉ ding thấy cái tí ba cho cái mà gel đồ này. Nhà ta khát vàng này tham sắc căn bì. Ní ati đi tiếng là hin. Anh ấy go ho bank account in alo nó hồn này it handle ball pi ham assistant pi ham America là mà hi thì nung tê là hin sum tam ta nu sia boy pi ding ti ho pi ham alum gel hi mi tam zo chila ya kun na patient ho. Cái đồ đồ là hin à mang hilanga hi chati ho nevin na tun bang to ka sei pen hi senior ho de ta ta kum tam lang ho chate nin tu te nin tu som na mu na ai wanga a chate jong na tong na husband wife jong le na tong hi je wa chu anu la pa yong la boi pi man lo so na ngai lu le jong le a cha hang pi nursing home ma chewin nursing home ma hi chi pa na hi le nursing home ma hi sum thase a pe hin na ai lẽ tua asum này ở chỗ không cái chạy phát na hi lẽ tuần ai na chỗ tai tiêu tên ai chu lắc nga ham na chỗ in lắc nga chu ama hin sang nga sang gu plus ya pi in là kum gu ma hum zo so suma cái chạy phát na state nin phi an pi ana a thi chan wa hi state nin a hin asum la pa ya hin tu do pi na cái chú khát nó mình ya cho nên là go cái chú ama cái dân nên ama na đi cái chú chỉ insurance khát lên nên này họ chú thì chú tiền là cái vui na service mà họ ama ngô bên cái chú khát hết ta na aku tí lo anu cha te ko ma au mu wa hi le wang chun caregiver ti da tin in sum mi ko ma um lo wang chun in ho azu phat no le chun acha te chu am ho ki ho mu vin te ka ki na ke ma experience do la wang chu acha te na bui pi zo lo a hi le government in ani ho a khano chu ma yu si a bui pi in ani le go pa chu ala pi go na government in a get kolu ti chun ka he in sunga hong ki jana hong thi a hiu le bang chun a thang pia hi chu min a de hin na nei le go hi a cha te da la bi wen te ka tin hi chu a ki he na khat na hin na amo hon a hin ko sungu wa nei le go hin khol pau chu a cha te a hin da la bi wen na hi a hele a cha te ringa chu ki tu dal na khat chu min na in lama e nang le ke chu pia mi ti a hele nang le ke chu from scratch a ki ki panin na ya chu economy lam nei le go lam pang hi a sam je na hi chilang yong chong hi khai na hi chi pa chu ke mu do hen is in what keeps you going ti chu ipizia china hi hai san lo tu chana na to ham ti chu neo khat kan do in nang chuna spiritual perspective in the same beside the spiritual perspective a pace and parks timing le convenient ipitiu ma midang tampi naung to nom dang nei la chun chu America chu option ding hin ipizia chilai na to ham a paying hoi ten dar ham nang Tesla car ho na ga to le ji Telsa ji ipitiu ma alang khana chu spiritual lam hitalo na loyal ko jong ki kisem na Vietnam la vela veteran ho hin chule Korea la vela veteran ho hin na first world war gala na san ho jong na tu in lang ningkum ka hung thun ningkum ka hung na pandemic mai cha chen hi chang chu khat ka hin bui na ma chu first world war no Africa mission na ya chu na ki ho pi nu so ke ka hin na do lai ka niu lai a yong hi upaham kitile upapau ki kan na pau hin ka kum ka ki ko ka pathin ni ko pi na khat in jang ka hen hi cha amo ta ki ho amo ta ki bo cha o ma num jing chu na tu a khang tha all I deserve everything ki attitude ne ho tam sang ngai na hi chun hi chu ka thanu na khat na hi loyal goal pa ki semin thu sim ai lo le sai tam ta zil akizil be na ye chun ka sei na mo ko ma ke hi
kum zali vel tabong leise chunga dama ka hitai ji pizina mitia he le ka hung ko na hin na thinglanga kitile ki hung seile ne hi chun I ma chaung lo ala tua hi hilang hing runa le convenient of life ti chuna aumin til neo holding si tools so okay convenient mama jing hin jo na sen Tesla ho bang chu electric car chu ki tolen chu ki gel khalo chu na iga agela le chun a hilai gam ho hi kumjani kumja thum ho masanga hi chitabang hin khu chu anamano heta na ei hunga hele pulam pe a ihung kha ala chun kumjali vel dama ki gel heta na hichi ga agela le experience pa zone ka seita na human experience blessed human experience pa chu thanum au ma yeng na hichi chu kha a hin chule zo a se pen chu mileage reimbursement amen tunbang masanga chu 200 miles the bang ni khana ka tol chu I ho ading a 300 kilometers we in na Nagaland ga khabi chat me thei chu ni sia travel ka bo na hichi chu reimbursement amen actually ai ma schedule jong ai man ki kisi ma na tunia yang interview di ji a chu mi thumbo ga visit nge ti ki kisi na jingle mi liming active visit and ti on schedule so flexible ma mai chule ahalo pen hi jo Medicare Medicaid insurance company na pe na ji chuna lo jong kute a cba hi pon chule mileage reimbursement on jo hang the na hi a hi le a hin ke thopi ma yeng na chule ichitabanga travel ka bol ting la ken ji spiritual hong ke de hin ai ma le pathin ki ka aphat ki pe chu na kung khat vel tong lam ki zo la chen he azaken a bang ting la hen pathin pinai ki dam pathin to phat mang khom hi chu bible a thu ki de la ya chu inot chu pathin to thon in pathin a lai ki ka chula na genesis sa kar hi asunga hai pathin hin it say de ha in la ni tam ti ka ki gen mo ko long tam ta om na nui ja chu hinai wa ke chu leisena di chu ka deina lai thu ka ji yong omin ka cha te neu na lai hin ki te to ai wa pathin in ila ding hi la chun a hoi zo pha zo hi ji wang chun na ti khat lunggel inei na chan yong omin hi chu ta bang na to hi chi ta bang experience ga anei theina phat ki pe na thagau lama jong khan to pi the ki hi ta salama jong na eiman mi ke holim pino mo izil be no mo zo se yang zil be the ti omen na loile pai tam ta kasimin hi cho chi ga gela hele flexible ta long hin family time yang ki pezowin ti o chi ga gela le chen na hi chi ta bang in lama chi bol zinga hin na man be ya ai le helanga paid job thei ding da na pathin lampi chi ta bang a hin hon hi til phamong mong hin tu chana wang chu pathin hi chi ke ading monga na go na hi chi ta bang til pe hele hi chi ta bang thanuk pi theina hi pathin in na pe ka tin na chule enjong in khatte ko ma chi chia you go visit na hi ge I experience jo si India lama ta ho jo si chu kin po mo ga kipeta mo chu na amo onjong ka hin ho hin kwam kha India ko nin chaplain hung in de ti expectable lo na flight yang booking ngai ta lo 8 je ya ki ho pi ya ju ki ho limin pa na hi le chun na ata ta experience hi jong le a hin khuwa hi de bang perspective wan gam ting le wang chun ken ka tot jin action nei lo wan nang le ki ik huwa hi le wan gam jong chu za chum pun tin ken action ka nei lo wa ik hu kha le chu wan gam jing ne ka ti na ka tot jin hi de bang din muna chu I thanuk na lam hi ji chun na chu le hi la nga jong zona sei bang en thalo hen lang ipi hi jong le to Tesla ti ho bang chu mileage reimbursement may as ken Tesla tol nge yang takti lo ai wanga Prius hybrid kana tol khain ni khana 200 miles ki bol hi je chen na ki tol do hi je chen ahung si ding a battery hybrid battery je chen ki the ye hin na a battery oi ta lo je chen ka ge la he location electric car hung de tan kumni masang he tan ka cho hai na ichila ya chu electric car koi mana tol na hin to ai tham kha khan hung mai tai na tu ni jen ka loi pan Tesla a red color I mean nang na hi man ti so hospital la chi ya na amount chaplain
cái hi poi cái langa ko me ka ti chana hi chi ta bong chan ge ya to wa hu tho he tan na ai là các cái gela hi le cái hin electric car ka cho a hi le reimbursement in pe jiu a hi a la chun hi chi in pe pen chu lang ka ting car payment in bo zong lang a hi the ti ka chuna kalunga hong na hi le hi a chu car ho dong hin ki cho jo hin na pathin phat na jong a hi hi chi pa chu thil chu hoi ma jing sumle pailama jong mia sang a se de yong he pon pha jong ki ne yin chule ibol num khat chule en jong mia kuna kizil do he na mi ho su hi la an ki kizil do mi ho thil to phan an ki kizil do a hi je chun na imalam jo si chun thil a hoi na hi le pathin ke ding mo nga na gel anagun thil khan he king ka khila na ka tha anum le jing interesting mama jing in America gam health system namu dal le ho health system what can we learn ho la chu private hospital ai chi la sumjong ki nei lo deep cha sa ki America system a ko nei pizil thei di abale vaccination hi ipiham na ngai dan tu la Christian tam ta in 666 a he lo le ni ke khat chuna khosunga mi lut sa nom lo aban teng le doctor visit yong phallo cho hi ngai dan tam ta min healthcare system na perspective chom cha in vaccination to nei sei pe thei dem mang che cho it is say de ho hi colonial khanga British khanga na kyu hi chun minu ya tabang nan kyu jing na hila na government a kuna ipm ka mu theding government cha kuna house ham politician an pele eti a cho khunga hi na hi chi mindset ka chi ni na la le to lo wa mu ding ti kha chuna a hi na hile hi chilanga mi pi ho en hochaga ho en amu lo pha le chi cho boi pi ka pona mong hi na chule to health care ti yong chu human right ni chu ma na pathin mi kha hin sim chu right pe chu to vu ina vote ho yong chu right hi na to health yong chu right ni chu ai wa nga tu ni e ho la nga chu insurance nei lo je chun government hospital government hospitals suma bayin na suma tampu na ahin ala hi chi ho infrastructure patata akibol lowa hila kan thi chu mi pi hi chan chi pona na ma yeng na ahang pi ai ho dan hi idam lele ala chun kholo e wanga I hung dam mon kha nei le wang chun thi ding hi yeng so mang chi chi ga gel pathin na pona ding dan ka ti na pathin en lungel theina zil theina thip na ipia na kijan theina ding ipia ai wanga tunia doctor ija nam khat ki ta ai wanga na khat neu khat surgery neu khat ga bol jong le dam theding khat tunia dam zo lo wa a thi jeng ki chuna wang chi wang chu ka pu na mo hai na pathin cha khat hin dolin ken ilanga ka hong en jong nu te ho na naw go mong ija nam khat thi en pu ka bu yong hai kaloi ji te naw nei na thi yong o men na Japang ai lo le na Middle Asia da ai lo le senior lang ho yong le hi chung hi chi infrastructure hi patata I bol ningo aha sa again the yong dam lo na nei ting le chi yong hi patata izen theina di chu til chu poi mo ka sai na hilanga hi itil ke holanga hi tia hele income income levels of part of the government insurance free pay na insurance income dung ya so asan kha le amahon deductible na kum khana hi health insurance ka nei wa sanga wel ka sending hi la sanga pana chu chunglanga hi ta la kapi ta lo ding na as sanga wang chu kapi ti khatna operation surgery dang au ma hi le hi ti khat so hi chun hi chi government kin hi ka ti chu mi pi thane na chu government chi chu ga ding do le na chi human right ne ka ti na pen chi chu hi vaccination la itabang na no hola ki chalo vaccine ball ho chu ki vet coloring hospice a hi everyone must be surely vaccinated ti ho ma mi pitiam chilaya jong hi controversy leisit pumpi chu na hi chu ma excuse me hi chu ma tun jong till he ever changing hin ki ha jong hina
mask kan bu lo he tan office aling tunia hi team meeting om ting a yong la tu ai na mask bul kit de ta wen ti lo yong ki khela he tan vaccine ai wang ki holang ato ki ha se pen vaccine ki kap lo ho chunga he tunia hi si pandemic pen virus hi lang he ti na ke wang chun vaccine cho hung su chun ka chok to mat ka thua ki kap jeng hi na ki chi chu a hi en vaccine hi ke ma personal experience ke ma mudan bo in saying ka ting ke ho hi nursing ala hospital ki tong hi je chun India ahin phak masanga ki ho chu na aboya boy ka na hi ta chu ma na ai le ke hin ki ho nursing home hi room khana separate room chu na la ya khat la ma khat ai wanga amho chu la nursing home ma mo chu la ke nga ga wa do thele tu ai wanga ipidinga covid an nei ham katia ken kana gel jing kana boy pi jing so huya lang hi ya na transmission chu air so na hi ja chu hui tia hi ja chu thei chu na ai le to ai CDC hon jang chu le chi chu agree and bol to so na huya leng hi si pa hi virus hi huya leng hi ya ka bang age bang chi ti le blood le fluid transmission hi ya alone je khat min na hi a chu vaccine ki kap lo a hi le vaccine ki kap ting al body ta sa chen na chu jong le ado ji na ana he ne ta chu ta sa ne ki prepare ta chu na kung fu bang na ana ki team chu ta ya chu na hung phak ta chu ado da na he na hospital chan lo ma ga ki chi lo ki ye chun alang chu la ado na ding do lom ta lo ya chu vaccine bo chu kinep na hi ta chu na ka chu government na hin tongin India lama vaccine wang chu ka hepon chu comment ka pi thelo ding hin ala vaccine hin bol do phat wa chu hi cha chu controversy on na FDA approved emergency use ding chu approved ta hi po ti on min a hin la vaccine ikka ti lo wa chu ado dal na ding na defense on ta lo phat na chu na ki ka te chu poi mo he na yas ke on tam zo ki ka ta to a hi a boy ho na tu a US a boy ho vaccine ki kap lo ho he ti na so chu controversy ding hin ana be hon jong vaccine do da jong tam ta min tin ai wan ken ka sei pen chu yam ti a hele kami ve no ai kum so ma le sagi khat min chu ai le covid an nei ta cha vaccine ki kap chu vaccine ki kap ya chu ni khat bo chu fever high temperature nei tin dam sial ta na quarantine 10 days a koi ai wan dam sial a vaccine ki kap nom lo insum mi khat chu covid an nei ale azina thaya thipai tiam ta sa ta ken kamu na ken ka vet kol ho a umena hele chi chu wangse ta hi na hi echun a hi theya hele ke chu brain to ki ho jong ka hi pon modi tong ki ho jong ka hi pon na a hi theya le vaccine o ma hele pandemic also unfortunate wangse daum ta chu pem dil mang thi te di ti chu ai wanga a goal chu na thi hom di chu goal chu no 1912 Spanish flu was a million khabel nan thi lak som wala na thi ya chu daum ma yeng thi te di chu la hi ai wanga vaccine ki kap chi wala chu I thi hom di ham vaccine ki kap ma thi yam dina chu na le se cham kim lo na ga ma chu a thi ki ti chu thei lo yan lang hi le wang chu tha he ni na ai patin in thi na chu process as a hinsima thi na je a chu patin I mu chi nu patin I het bel patin I bel thei no a hi je chun thi hom ding chi go lo hi je chun vaccine ki ka chu ke man ka ta sa ta ka experience dung ju ta wang chun ana ki ka thei che lo chun ti wang chu ke ma lung gel he na ka che hi long le no ngai da ni lo yong le ni ngai da mo le ngai wang a chu ngai lu ta critic ti pa hi ingai lu za la I dei sa za la an ki sei khai na che controversy le perspective tam ta omin Manipur kyo sen le se pumpi even America is not exceptional na chi jong America jong boi thau de hin chi chu a listener te discernment ko itale ki holim now so thau ta in America gaman omin to hi settle na hi tan ipiam I gamla na burden ki chi ki thelen thil ball ni ti homa ma hilole American dreams few dollars more ti bo tan nei ko drive in lang hi pi gam danga I hum te in lang hi ti burden o man chi chu tu na ding last question hilena zo ai se bang seen le unseen na hi na mu lo pa so ki beijing na hi na mu materialism chu I ma chai pon
sumnei ji akiparing nei lagu ji akiparing ti pon e ho langang ken ka kial thupi ka chepem sumti nei le ki pa zon te ero le ki phazon te ki pen chu igel khil mo na tun japan te bang kam ho sa hi win suicide rate tam na pen in america jong to hi overdose on tam ta na chu le gun violence on tam ta pathin ki hetalo chu materialism greed chu corporate america ti ta we na ma hi chilang chu ma in moral ground moral standard jong tapuna hi le akhisu ka ta na america chu thinking a sei dinga chu ai wanga pathin he ho dinga wang chu na hoi lai jong le na mo do na prosper ding heti chu hen ilang plan wang chu ilang ayong school lo na tam ta min tun bang medical facility ti chu human right heti sei ta jong tam ta min ken jong life ministry ati jong kana bolin na kisu sa ang so hipon le sei kham jong hipon hiti on so lungyal tam ta kanai na a hi the ya hi le ke ni lungyal dan chu kum masanga ka hong na chu citizenship kimule chile vale yong nawa ding hi kati na citizenship yang kumi masangin ka mohon tai to ai chile vale yang nawa ding hitan tu ai ke hon ho bel bang hi na to khom ki to khom ten lang ki ho pandemic lo la chang ka hong ka ngi bol the yo na pandemic je na ki hong thei pon ma yo si hong ki hong le alungial zo tam ta ki nei na apan the na apan ding ka chi hin huai hin lo si pi ham iti ai le wan gam chu la e a hitan ai wa pathin tu ne dam le le ai koi hi isu pi khat khat ki til ho to den ki pan pi ding ki chu hin lo hin na hilayang ken ka bol pen chi pi ham iti le ni ka ki tho do ni se a hi khana dinga lung mun na ka hi a khana dinga pi ham ka hi ding phat theina ka hi ding ti pen chi itu ma hi chen hi chi hin lo bo hin na chu le cha te mi cha te pa pha pa hoi i hi a cha te pathin gin lama puiding ti chu itu pen hin na e chung lungyal tam ta ka ne a chai na dingen zo ai sei bangen lunghem na lungdon na khujin na itu hin tun jong na ijan ham ka thi be na lai di hin wang se ta na sei ngam lo hi jong le ai la tam ta jong an be ta ben na su pi pathin na tong hen lang chu ai su pi le na i het zo se mi amen is da bong itu lai hen pathin bel ne ne yo ten na Rick Warren na say ka to never waste your pain atin na ha sa na itu ho zo se hi pathin anga i lu na hi le na hi chi itu kha le a zo pathin in e chu mia dinga phat thei bu na ha san na tu mi zo sin ha san na tu che na hi lai mu na mo depression hi ta anxiety ta na stress ta ding sen hin na sumle pai ne ja koi ma num sa chum king lo na hi a chu tunia ha san ai tu na ho zo se pathin anga i koi wa tunia hi ha san ai boi na ho zo se hi pathin mi te ringa phat thei ko na hin man sa the hi ti chu ka sei no me ni chen ken jang taw nen na hin hu jing wing ka teng na khat ve chu ta melin ki mu le han ti chu taw no hu me te na dam sel vin lang vaccine ki ka the ki ka mu vin lang aki ka the lo yu mo yang le health reason o min chu le culture le faith na ta sandan ai yong la kho pon ne ki ve ngo hetin na pathin dam nai pi vin ten khat ve ta melin ki mu le han ti ka taw na he ma on bol weekend hon in campel tunia uno pa hau khomang hau kit hospice chap len to ikyo na parin si na le dam na tung ta perspective apiang zo sia siding achia wai jena imalam huna hiya mi anasis masate adam sunga kum thum wal anakimu pi experience how taka parin hi si na le hinna mi hing asi di chang na banglung gela ne ya wai ke loin ginna in misidek te hovel hin huwa be dek chang na bang chiting ki to pi chi kha i holim pi tawa umang tu ne phat pa nei pe jena cho ki pa thu kan se in chi ki holim na ko na mi tam ta in perspective le ngai dan tam pi nei ding in charum ka sain weekend hon social media lama ne enten yai tung ta na experience banga adyak takin pandemic a nule pa ai kele ilengai nu si akhate teng teng yai ki holim na parin hi e perspective thak ine theding ki tar wai ka sa yai ki holim na parin sil tampi sil ding ka kinema tu ne ding weekend hon yai ta na be ta hi en tu teng teng na vegon na to ki pa to kan ge na hi